G1 Makamu channel xipuku loko a hi vekela rivaleni ku loko a ku xipuku xi kona i vula xi xa mixaka wo fana na yini. Okay. A ni ta n'wi hlamula nga tlha a vuya kwala loko a ku xipuku xi kona i vulavula hi xi xa mixaka wo fana na yini. Hi leswi mani la ku ta vutisa loyi a taku na swona leswaku nhunguvani i ncini a ni ta kota ku xi hlamula mara loko yena a ku nhunguvani a nga koti ku vula ku nhunguvani i xi xa mixaka muni a yi hlamuleki yaleyo. Yi tekiwa hi ndzundzhu leyi i xilo lexi xi va ku loko n'anga xi tekini xi va xi ri ka yini ni nga n'wi hlamula kwalaho. Okay. Lava ku hlamuriwa xivutiso xin'we hi hleni ka swilo leswi a swi hlanganisaka hi nqondo loko a ku ta yena a hi byeli ku u vula yini leya murhi leyi na yi tiva ku murhi a ni hina hi tirha hi murhi hina tingana hi vula yini ku a ni swi koti ku endla yini a kongomi ku loko a ku why tin'anga to tala hi nga vuli ku a hi swi koti ku endla yini iyo famba a lava yini xo a endleliwini xi nga vi xona na ni nga kota ku n'wi hlamula. A swi xivutiso xa yena hi ku ya hi mina a xi kongomanga. Loko a vulavula hi vukreste byo karhi hi ku ya hi yena a tlhe a ku demon loko a kota ku vula ku demon i xini ingaku ni nga kota ku n'wi hlamula a hi swona. hi swona a hi swi tivi ku ndhawu loyi a vulavulaka hi yena kumbe wo ta u tsakini kun'wanyani kumbe a wu tshami kun'wana xitulwini wo jika wo ku u ba mati hala u fika u kuma ku tshame mindhawu la xitulwini se u vuya u la ta n'wi susa kumbe ko va mindhawu loyi wo hlangana na yena ndhawu leyi a fambaka yo a rhandza ku famba ya kuma ku yimi kona a hi swi tivi a swi hlamuleki person. mi nga kaneta loko munhu ome nhloko What did that in your shop on? Mga delele. Donani le shop. Meta badinganga. Oh, okay. Mtakata Studios, home of technology.
amkela nakambe eka YouTube channel ya hina ya G1 Soli Makamu. Hi mina Cynthia wa ka Mafenya, hi mina Hlama ka Khosa. Lana na Soli Makamu na G1 na HIV Makense. Ni na Rivalani Benson Makense. Sweswo hinkwaswo mi swi tivaka hi kulukumba leyiwani. So haya mahlweni n'wina ma ku kuma ku namuntlha hi le ka episode number 5. Ku na episode to tala leti nga le ndzhaku la loko mo ka mi nga hi twisisi namuntlha hi kombela mi ya kona. Mi ya swi vona kona mi tlhe mi tale hi kota ku yisa mahlweni kahle. So ku va mi kota ku khomanisa kahle ka xivutiso lexi hi nga ka xona sweswi ku mi kota ku swi twisisa loko hi khiya mahlweni ma boheka ku ya ka episode number 4. Butso a nga ta mi vutisana kambe question ya la mi nga gina kona ni xoko mi nga va ma tsundzuka kahle. Yes. Ni kombela mi khuveka kusuka kona. A ni nyikiwa maribye man'wanyana ne emprofeta lava va kereke ya Zion. Zion liya ya xigubu. Iya ya ku jika. Okay. Na ZCC is Zion Christian Church. Oh yeah. Liya ya ku jika liya. Okay. Okay, mina ni nga swi koti vele a ni nga ta jika anyway hamba no swi kota hi ku a ni karata hi nsululo a. Okay. So a ni tlela na Buddha ne loko ni tlela na Buddha siku ra kona ni kuma khandlela ne Matimu na mamasi. Okay ya mi nyuku tayele ku komisa. Tayela ne mara ntsakiswa ku okay aka ha ku lova lava ya. Okay. Se ni chela swilo leswiya la matini ne mati mathaka ni nge se hlamba ni rila na ku rileni ku famba gezi ni nge se hlamba ku sala makhandlela lama matayela malayitini no se na hetele ni hlambela kusuka sisululwani luwane ne ya loko ni hlamba evi ni heta ku hlamba vele a vi makhandlela lama ni fanele ni nga matimu maza ma hela hi moxa a ma pfurini kwani navusiku ne wu sungula nsululwani ene mi nga rivali ku loko mi sungula ku hlamba a wa ha ri kona sululwani. A wu ri kona but wu nga ri bede. Se loko mi heta ku hlamba situation a yi ri njhani? Loko ni heta ku hlamba a ni right hi nkarhi luwa. Se ni boha hi nsululwani xikarhi ka vusiku. Swa boha hi nsululwani nkulu ni jambi phati yin'wanyana ne okay ni ta yi hlamusela as time goes on. Se ni byela Buddha ne ni ku dide nge se a ni sungula. Buddha a di tshama ka yena because me a ni ri mahlweni ka dyo hi xitandati. So loko dyo di fika loko di va ka grade 11 me a ni va ni kha ni ti dyondzisa swilo swa ka grade 11 ni ri mahlweni masisi December liya hinkwayo kuma ku loko se swi sungula ne hina se hi le ka ti chapter kumbe vo chapter 6 ya whatever hi va ku hi kha hi dyondzisana swona se a hi tshama swin'we full time hi ku rhandza ku a hi dyondzisana na le ka grade 12 di dyondzi swilo swa ka grade 12 da ha ri ka grade 11 loko ti heta ku tsala swa ka grade 11 di ve di sungula ku dyondza swa ka grade 12 a kaya a swi ni pfuna na mina because a swi ni endla ku ni revise yes se yo reason nga yi tlela ka ni la ku ni explain a reason ya ku why a di tlela ka hina ku n'wana nga twa mawisati se second di tlula la a hi tlela ku a ku ri na stove swa leswa swa ti 4 plate so xi na la ka oven a ni tivi swa masiku lama ne mara xa khale a xi tlhe xi va na le hansi ka ku hoxa mapana so maribye lama a hi ma hoxi laha ka ku hoxa mapani ne loko ni di byela di jumpa kusuka mbedweni ne di jumpela le xitofini di fika di pfula di humesa maribye lama vete ni ri luma ni ri munyungela ku fana na sweet la non'wini ne ni ri munyungela sululwani wu nga heli kaya va fonela mfundhisi Maswanganyi KW
va ni teka hi movha wa vona va ni heleketa xibedhlele a tliliniki a tlangelani va fika va ni vekela xin'wana xo vekela laha a ni tiku ve yini xa oxygen nyana va ni vekele xilo xa vo ma 30 minutes ne se ni swi twa ku se ni right loko va ni susa swi vuya loko va ni vekela xilo lexiyani va right se va ku boti swi lava u endla plan because xilo lexi i xa vavabyi so a ni swi twisisi va vula ku mi endla plan ya njhani because na a mi ri muvabyi ba hi nkarhi wolowo marito lama nga ni vavisanga wo ta swa ni makhuta va ku xilo lexi xi endleliwe vavabyi se ni ku problem a ni na mina muvabyi na hava swa wena a swi serious a ku ri tinese leti a ta ku tlelela ku yimela vayimani loko va ta ku chuchekini to ene na hi la ku ya ku tleleni ku a wu tangi ku bebuleni van'wanyana kwalaha ka tinese tetiya a ni ma swi tiva vanhu va nge fani va hetele va ni nyika dyin'wanyana dya ku vekela wena mara u dipressa hi voko ti kha ti va ku loko swi ta ni wo tipopela la then loko swi yima u ta relaxa nyana ni dipopele ri za rixa a ni hlambanyini nkarhi wa kona ni ku ni nge hi tlheleli tliliniki le tlangelani na siku na rin'we ni yo vuya ni swi voko ni kwatele tliliniki ene u ta kuma tinese leti a ta ha tirhi kona se ni swi voko yo bari ma swi twisisi so va ni yisa laha tliliniki liya the following day siku leri i siku leri ku nga humelela xitori xa ku fana ni xa ri nchumu rin'wana ra nkosi wa lockdown ra ku a ni ri sure ku na fa se ni boxetela swihundla swo tala se ni sungula ku blame xikwembu lowu ni kumaka na hanya the following day ene plus a ni prophet weni ku ni ya ku feni se loko moya wu hela no tibyela ku okay se ka vayiwa anyway se ni sungula ku vuletela a yini a ku ri mina na yini so ebe buja umakhotini marito lama ka interview ya yena buja i munhu un'wanyana ne that's why ni hlekini mina hi nexe loko diku mina na Soli Makamu loko ho va hi ri two a ku na langa hi tlulaku hi metse tiko lera ka hina hinkwaro loko munhu a dyi languta swi endla va dya chansa mara i ntiyiso leswi a dyi swi vuli hi tlharihi ngopfu ene dyi nyikiwile ko va ku a ni hina vanhu hi na problem nkarhi wun'wanyana ya vanhu lava va va ku ti-role model ta hina mi kuma ku va hi misleader swi nga ku hoxa na le ka liya mi nga ni vutisa yona ku ni tshama ni tirhisa swin'wanyana na va swi vona so loko ni vuya va ku ni fanekele ni ya ka counseling ya kona a ni fanele ni ya ka pastor sweswi i doctor mara a ka ha ri pastor Maswanganyi KW loko ni ya na madyambu wa kona ne ni ri confused nyana okay va swi vonini leswi a swi humelela tolo na madyambu va twa na swihundla leswi a ni ri ku swi boxeni va swi vona ku okay this person a ka ha ri yena so u need-a counseling a ni nge se tshama ni counseliwa and a ni nga believe ka counseling okay a ni nga believe ka counseling ma vo se va ni yisa laha ka KW Maswanganyi va ku yi fika in counselor se yi fika yi pfulela verse yin'wana yi hlayela yona ne yi tlhela yi chumayilela mi nga va ma hi tsundzuka verse ya kona ni rivele mara na swi tsundzuka ku a yi vulavula hi ku Xikwembu loko no xi tshemba xi nga restore vutomi bya mina so the main thing lexi a va xi vula ne a va ni kombisa ku the word restore ri suka kwi ene ri vula yini ni kombela mi khoma kwala mi nga fika kona vayingiseri a ri ka channel ya hina ya number 1 misava hinkwayo mina Cynthia wa ka Mafenya a ri ndzeni ka swivutiso leswiya hi nge ingaku loko va swi vutisa botsoli va swi siyasiya kun'wana mara hi la ta nghena ivi hi tiva botsoli hinkwako la hi lavaka ku va tiva kona Juwas on the beats.
G Trading UGM Tax and Accountants eka mabindzu lawa ya nga kona hi ku endlela monthly bookkeeping, tax returns, tax registration na annual CIPC returns. Ku kuma vukorhokeri bya hina tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya samng07@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 072-970-7053 kumbe u tirhisa nambara 060-3848-075. Sam and G Trading UGM Tax and Accountants. Wativa Joni aya ha fani na khale. Simon McBain Transportation yi ku teka kusuka eSaselamani, Malamulele, Vuwani, Giyani na Elim va ongova na wena eGauteng va tlhela va vuya hi siku rere. Wa nga hatwa ti tsarisela vutshamo byo famba na hina. U hi bela riqingho eka nambara 079 444 1435 kumbe 071 563 1957. U nga hi inbox le ka Facebook Simon McMahon. Joni aya ha ri kule. Nisho kamshukudlala kunikombela mthembu yakambe nkarolota no bayizo. Okay, I remavengeleni ayamavengeleni so ni khanisa kuba mi stress imthela mbiyana mina le ayiseni mahlweni na kambe na botsoli hitwa leswi aba ikhomela sona leswi va nga ikhomela sona mo nisivulisa sweswo atlheleni ka xitori xa Dr. Masanganye ayeni mahlweni la. Okay, Dr. Masanganye va fika ku ri pastor nkarhi luwa va fika va ni pfulela bibele ne. Okay, mina ni believe ka Xikwembu kusukela khale na ha ri ntsongo because ni kuli ka mana me va ka va nghena kereke na ni va favor ngopfu mani mavo so ni tikuma ni ngheni kereke na ha ri ntsongo se swilo swa Xikwembu i swin'wana leswi ni nga kula ni kha ni swi xava swinene. So ni kombela ku mpasanyana a ni swi lavi ku vutisetela ti-question ta so then ka loko mi khe mi hlamuseta xitori xo fana na lexi mi nga ku xi hlamuseleni mara kun'wanyana hi ku swivutiso swa mina ni swi teka ndzhaku ka nkarhi wo leha ni fane twa nga ku ti-question tin'wanyana ya na ku mina ti rivala ni le ku ti rivaleni already tin'wanyana leti khumbaka swin'wana leswi nga ndzeni ka interview ya hina. Vanhu vo tala loko va ze va rhandza Xikwembu swo fana na Xikwembu okay kun'wana na kun'wanyana la belief ya munhu yi komba kona it's either inganga kumbe i mprofeta kumbe i Xikwembu ku tala ku va ku ri na situation yo karhi leyi nga mu endla ku ava ku hawa mani lan'wana vutomi bya mi byi khoma na blind swi fana na loko mo tshuka muvabyi nkarhi wo leho hi mhaka swin'wana swo karhi ivi mi ya ka mprofeta wo tala swi fana na leswi Sulwana a wu mi bisa hi swona ni xoku loko a ku humelela din'we ntsena a hi nge a ku ri nganga for example yi fika yi yi vhehela siku leriya nhloko ya n'wina swi nga endleka maybe na namuntlha mi ta ku ya timani loya wa spam hi mhaka ku va a mi endle leswiya a hi tlheleni ka timhaka ta Xikwembu xi nga xi ri kona xi lexi nga endla ku n'wina mi tikuma mi rhandzi Xikwembu swinene from ka age leyi mi vulavulaka yona hi xo lexi ni nga ku xi hlamuseleni. Okay mo yeah mo and then loko ni fika laha ne and boy okay point ya mina ya ku ni kuli ni kha ni chava Xikwembu ne a ku ri ku a ni boheka ku va yingisela hambileswi a ni kwatini. Okay must this is yeah so I listened va vulavula ne ni kuma ku a ni nga se tshama ni swi twa hambileswi a ni swi tiva ku Xikwembu xi kona xa hanya like me ni believe ku na communicate na Xikwembu because loko ni chayine no khongela ni mi chayini la mali na yi kuma se swi endla ku se swin'wana fane xi byela kunene hi ku skhota ku kasi ni hi nga bostani ku must says so a ni ri na that thing ya ku na communicate na Xikwembu mina ni ti tshembe ngoma vo mara laha ni swi twa ku vulavula Xikwembu ni xoku na ya ha swi tivi ku hi a yi ku yini pastor yi vulavula hinkwaswo leswi ni lavaka ku swi twa moya wa mina leswi a va nge i soul hi xilungu ne wu tlhavuleka ni swi twa ku hinkwaswo leswi
yi swi vulaka ne swa ni chavelela a ndzi tshama ni yi byela ku hi yin'wana ya lava va nga restora vutomi bya mina hi verse ya yona liya yo vulavula hi ku restora ku Xikwembu xi ta restora vutomi bya mina ne ni kombe ku swi vula and then come to you i byela vona ni restoriwe hi Dr. KW Maswanganyi ndo vuya ni tshika i kereke ya GFCC ni ya nghena kun'wanyana because a va rhandza leswiya swa ku hi praise and worship ne va ku hi ta mahlweni hi ta yima and mi ku yima swi ni nyika problem yikulukumba ngopfu ku yima nkarhi wo leha mavo and loko ni tshama hansi va ku i Satan xa ni tirhisa swi ni tshikisi kereke sweswo se loko yo mbuya sweswiwani mi nge yi tala ni nga ya if va ta swi twisisa ku loko ni karhele ni ya tshama hansi se laha a va nga pfumeli ku a ni ya mara ni fika laha ni karhelaka loko ni ya tshama hansi va ku xihlangi vakhegula va yimini ene vakhegulani van'wana va tirhisa swilo so va ka ku yima va nga karhali se loko yi vulavula na mina hi khosa ne ni swi twa ku okay Xikwembu xa ni lava ku ni hanya a ni ri hava nchumu xa ku ni ta ku ni hanyela xona swona swa ku fana na sweswi ni ta ku a ni sweswi ni ta ku ni hanyela ku ni la ku humesa yini xa music a ni ri hava nchumu a ni nga ri na album a ni nga ri na nchumu so ni nga na mali dazani vuleni na ku na exikolweni a ni nga afford nchumu se a ni twa ni nga hanyeli nchumu mara yo yi ni motivate like ni titwa nga ku na reason ya ku ni hanya ni nga swi tivi yini reason ya ko hi leyi nga endla ku namuntlha ku ni interview le I inanela yo a ku ri 2006 ne se loko yi heta ku vulavula na mina laha ne se loko ni ya kaya ne ni fika ni swi vona ku okay ni dini maribye a ku va na ku cinca u swisizani leri a mi ri munyungela mi ri phela kumbe a mi ri dariya u fanele u ri munyungela like nsululwani u za u yima se loko mi heti ku u ri phela se ni swi vona okay ni dini maribye se loko ni tshame ni ri one ne nsululwani a wu yimangi ne mara loko se ni ya ka mhiza luya ni hambileswi ya nga fika a yi fikangi yi ni byela leswaku we u ta va yini mama se yi lo fika yi ni pfulela bibele yi ni byela rito masisisa ne swi vona ku okay hambileswi yi ngo fika yi ni byela rito ne a xi ni chaveleli ku tlula ku tiva ku loko ni phutsa xibakelo so ku za mahiselo ya mi nga tiyi mhaka ku va tlanga hi mina na vusiku ni ha matimba masisisa se ni sungula ku swi vona ku okay it's better ni tshika kereke liya a ni nghena yona okay a mi nghena kereke yin'wanyana liya ya ku jika liya before mi taka liya se ni ku swantswa ni yi tshika kereke liya ne okay le a ni yima ka ku mantsongo wa mina a yi rhandza ngopfu ku profetiwa sa yi ta ku ya yi ku byela ku wa ta ve ri mani u ta ni endla yini se ni za ni navela ku lava ku tiva ku na mina lava ku tiva ku vo mani va ta ni endla yini wa se swi ni endla ku ni tshika GFCC very God's Fire Christian Center a mi tshika GFCC mi ya leyi se a mo tlhembuya se a no vuya loko se ni swi comparing ne no okay leswi a swi bad because u hanya u kha swi tiva ku ni ya ku feni mara ne a swi ni chavelelangi se ve ni cinca ni vuyala ka kereke ya ku tlhokotela ne hi laha ni nga gcinaku ku tiva hi ta mina ku ya amahlweni swa future se a ni hlamula liya ya ku a ni se tshama ni ya tin'angeni mara a ni lavi ku ni ku a se tshama ni ya ni vuprofeteni ni yini loko ni ta loveliwa hi sesi luya hi laha ni nga fika ni tshika ku ya a vaprofeteni so ivi loko se ni kha ni ta haleni loko se ni sungula a swi nga talangi hi nkarhi lowu ni nga sungula hi wona ku endla swa music ne ni sungule ku recorda album ya okay a ni na yo album nkarhi lowu a yo ka yi nga pfuni nchumu hi ku a no ti bela ni ti tshamela na yona se ni vuya ni kuma DJ Choir va ni humesela album ya mina 2007 ni endla ta Mafenya Brothers swi gonya
an kaya a ku famba ntsena swa Mafenya Brothers. Se loko ku fika leswa swa story naswona swi fika swi thopa swi va kahle swi nga vangi milomo ma vona se ni fika ni tsundzuka ku phela mi a ni comedian mina hi course ku twisisa nyana a ni lavi ku swi vitana vutlhari ne ku twisisa nyana vutomi loko ni nga na ko ku ni endla ku ni nga kota ku ku bela joke wena Isusu ku comedian. ku na lebya bya ku lowu xi nge Xo bala. mi tsaka Ya Williams kuna xixiko xin'wana xa le Botswana ne. hi to ti comedian ya But van'wanyana okay hi ku ya mina hi nga ngheni ngopfu ndzeni ka yona. Hi ku ya mina comedian munhu la endlaka xin'wana na xin'wana xi hlekisa. Regardless ku u xi endli hi ndlela ya njhani. Swi fana na hina van'wana va ri comedian mina ni tiva ni nga ri comedian. Ku na vanhu lava va vonaka va ri ti comedian. Na sweswi ni nga mu byela ku adimana hi comedian mara hi mhaka ku wa swi kota ku endla xilo lexi nga tshama xi hlekisa vambirhi kumbe vanharhu munhu ku mi comedian i comedian xi xexo ya se ni ti tsundzuka ku phela mi a ni comedian okay hi leswi ni nga ti byela swa ku phela mi a ni comedian ni artist like ni nqambi hayi ku ni artist ni nqambi masizisi se ni tlhela ni sungula ku vuya ka tinsimu ne hi loko se hi 2015 ri ndanta humesa album liya ya ku munhu wa munhu inyana vo tinsimu ta le gigini se ni gaina ti-fans side ra music swinene ku tlula khale siri ku mandleleni ro hetsela loko mi ntsundzuxa tinsimu hi ku ri yimbelela mi ntsundzuxa mi yisa lwa hala kaya loko a nikiwa stage aphi a binyana risimunyana xo ta vanhu u ba album hinkwayo se hleketa kambe swa ndlela n'we mi nyika example risimu ri ziri ni ri ba ri tlekina ni ri perform okay yeah so se la se ni nga sungula ku vitaniwa ku ni devil okay ya na tsundzuka album leyi nga ba blind a swi fita ku manga vula sweswo yeah okay ana lambda ni vona va kha va hi stopa sana hi cheka ku ni samahlweni kumbe yi ta ka episode leyi landzelaka na a ku na problem ni khensi producer kwa mina nani vayingiseri a ra to tala leti nga mi khomela tona a na ta yi tshika liya ya la loko vanhu va hleketa ku i devil hi mhaka album leyi yi nga ba too much ni kombela hi tlhe hi yisa mahlweni ka episode number 6 a hi ri ka number 5 kwala hi khesi ku va mi hi langusini a ri ka G1 Soul Makamu channel ya n'wina number 1 misava hinkwayo jikelele Juice on the beats.